Hello, Assalamualaikum. Hari ini hari di mana kakak saya jadi orang paling bahagia. Jadi jarang saya nak tengok dia senyum macam ni. Terharu sikit saya sebab selama ni dia serius. Tak tahu nak cakap macam mana. Ijat, tolong jaga kakak saya. Bank bergerak kesayangan saya tu. Selamat pengantin baru kakak, Ijat. Hello Ayu and Ijat. Okay, first of all, I would like to say congratulations both of you. And daripada kami berdua dulu, we would like to say thank you to Ayu for everything that you have done for us. And yeah, we're very happy that she's now married. But yeah, we wish you guys a lifetime of happiness. And yeah, jangan gaduh-gaduh, okay? Congratulations Ayu and Ijat. Yay! Senyum mentari datang kembali, bila yang dulu hilang. Ifa said kakak is second mom untuk kita. Tapi saya tak nampak langsung second mom tu kat diri dia. Yang saya nampak kat dia just kawan gaduh. But she still baik kat saya. Tu Abang Ijat, please take care of Kak Ngah properly, carefully. Jangan sakitkan dia. Saya cakap macam ni bukannya saya sayang kat dia pun. Tapi yelah, dia kan kakak saya. Tu je lah. Congrats Kak Ngah dan Abang Ijat. Ujung cerita Bakurnia Dewata. Hatiku berseri, senyum mentari datang kembali, bila yang dulu hilang. Semoga terus sentiasa bersabar, sentiasa mengalah, sentiasa tak marah-marah, sentiasa menyayangi dan lembut hati. Kepada isteri saya, Ayu, terima kasih bagi saya peluang. Pilih saya, selalu mencintai saya, percaya kat saya. Semoga hubungan kita kekal sampai bila-bila.